Kuongerereka kwa garama ya muturire hari Kenya ni undu thiete na mbere kumatiriria o muthenya thutha wa uria ungi kuria thogora wa indo na motungata utari na dalili cia gutiruka ica ikuhi. Kaunti-ini ya Mombatha onjoria magatucorera mbica ya muturire mweru wa kwĩimana ari mundu atobore muikarire uyu mweru. Muturire ni muritu kwari uhoro uri wa ma tondu indo ni igite goro na maundu ni macenjetie na njira nene muno. Riu ngirora haria mbere ndiagera ingithima maica makwa na hau mbere ona nirakoraga ringi ni wona tubeca ni waria wega ranji sadi ni watwara ciana na mutumia ringi outing mugathi mukaria na hau nja no riu andu maika nyumba makaria ngima ona korwo ni sadi ukaria ngima na thukuma mukaiganira. Amwe aikari riu macungiriirio gutura thabari cia maguru niguo gwithemana na uhuthiri wa mbeca na marihi ma ngari. Mbeleni nilikuwa nikiwa na kama 1,000 inaweza kunisimamia lanji, nisimamia kutembea na matatu. Saa ingine inabidi saa zingine niende na miguu. Paka hata mimi nashindwa nifanye nini, sababu hata kama nyumba nilikuwa na kaya 2 bedroom saa hii ni single, sababu nimeshindwa kulipa ile nyumba ambayo nilikuwa ninakaa. Kunyihia ikeno na maundu mangi mari andu mareingiranagia namo gukoneka gukorwo ari undu himbiirio ni hakuhi mundu wothe. Tondu ungihitia uhitanie mathabu wongerere budget hanini maundu ni maguthukana no gukora hingine wakorerwo ringi ona ndunariha nyumba yene ndiko ni ikinyire ndiko cio na ranji ni rakinya ukaina meka hituka ukauga ikare tondu weka mathabu matiringirana. Mbele nilikuwa nanunua maziwa 45, sasa hivi imefika maziwa ni 70. Unga ni bile iko juu zaidi. Kwangu mimi naweza kusema maisha iko juu zaidi. Hata saa nyingine naenda nalala, sitaki kufikiria mambo ya kesho kwa maana naona kesho na itakuwa kubwa zaidi na itakuwa na mahitaji mengi kushinda hapo. Ona ujoria nini magatariria kiriro kiao kuri aingi macungiririo kuroka mawira-ini riria maratete nyina na kuhinga macereirwo na rime mathere mbeca makiria. Hata chai hatukunywi, alafu upande pia wa kurauka hapa tunafika hata saa 10 usiku ndio at least tuone kama tutapata kitu. Hapo kitambo tulikuwa tunafungua tu saa 2, saa 8 mchana, lakini kwa saa hii inabidi turauke saa 10. Kama nilikuwa nanunua unga kilo 2 na saa hii imagine nanunua kilo 1. Yaani haitoshi, ile pesa yenye napata haitoshi. Mimi naona tu kama rais ametuchukua upiga kura wajinga tu. Sisi ni wajinga tu na tumekubali tu sisi ni wajinga. Kuona ujoria ingi makoretwo magitigira kwagagio ni ruhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA hari ũngania wa magoti aingi ao riu macungiriirio kweheria mirihere ya motungata na njira ya till aingi magicokerera mutugo muhituke ni mahinda wa kuriha na mbeca baribari. Ile maisha yenye natoka chini ikienda juu tunaona ni ya kutunyanyasa tu. Mama mboga, mtu wa bodaboda, mtu wa kawaida wa chini, yani amenyanyasika tu sana. Hauna utu kwa wananchi ambao unawaongoza. Wa kuongerera ruo hari kironda kia Kenya ni mendekithia ma ministry ya ugiteri wa thiini makuongerera kigina kiria kirihagio hari motungata matiganite undu uria wambite kurugamio kwa ihinda ni igoti. Nie nginya kibande giakwa ni kirori na ndikoya kingi kabanji kare oguo mwenda kunyita munyite. Handũ-inĩ ya Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi.